Ayo ada kan munyenan lo. Aduh, dulu Si Rosane rawuh niki Gusti. Dewa Ratu. Hi. Oh, Duo di iki kuda nepuan. Aduh, nih beli duo masih Wetan sarang 01 nih beli tepuk dia. Wih, Hadi yak duo. meh apa dia beli? Nih ben besek, Cara artis. nih ben besek cara artis. Bensin cara make up. Nih ben besek cara make up nih tuh. Coba lo emang lu. Apa dia tinggi lemah sini tuh? Cangcurikan, Cangcurikan masih. batis yo. Dia ngado nak lu lek Lejani ada nak lo Apa lu pemain? di kayangan dalam. Di kayangan dalam. Center malu batis nih beli. Hah? Batis malu center. Tes. Oh. Wih, Nenek cai ajak cekuh. sing agak tapak nih Pak. Nih tapak geus tukang hak nih beli. Nah, ini Memang. misi kayangan malu. Memeh Dewa Ratu batis nih ngerinyi. Caro batis siap jepret. Memeh Dewa Ratu. Ketas kekilun saya. Iya. Siapa tuh nyai? Nabi nak jawab suwe. Adi babadeng tuh mantri ya. Memeh Dewa Ratu. Dilengong dia Gusti. Dilemo pun iki. Dilengong. Sampai dia ada di atas. Jelema jero aja kedaduan. Lemo be jero lo. Yang lama Ada ngelel. ngodiang dini ngalih kae tak gue dari kang ngalih kae mai kelas fisik itu lo nyenadane di jauh makin Yen rumahe nyen adane. Kai puri ya. Bastantia puling kuah Memeh dewa Kulo. Modiang bunga ajang ngading Yang bunga kedar. nasi kotak nungoyong ditu Memeh si kotak kene ngoyong. aneh nanyen anak kotak anu nong Aduh meh Dewa Ratu munyin. Ceketo dan carane ngerayu tuh. Man lah gending. Ini kene perlu gening ngane ngebit dek. Oke. Aduh, Nah, mana mau gending? Lumayan. Apa? Wih, memeh. Mriki jara-jarane simpang ngilangin lingu ati nyireng mangkin masuci. Awas makablok beli. Bonya reneng tuh, bonya reneng. Jantu. ngoyong malu Adi ngoyong. aduh songjit Be, rohadan sa coba aduh yang buka aju gitu masih. Tuh man melonor makisit. Makisit tuh nyen kate apa Kate makisit. bapak tegul Wih, matakul. Aduh, cara gulung kesana. Nawangan kikian jero anak lanang sarang ketiga. Sapa sira jero niki wenten dikiring wedangan. Pura dalam. Inggih. Uning-uningan Gusti. Sira raga sarang ketiga jero. Cara mercon cetar. Oh iya, ada nih kami Apa idam lo meme cetar cara mercon. Apa lari ke dam nih? Boleh daun Kemudian daunnya. Nak kencang mercon Ambe kau bunga cetak bulan dia. Kan? Bani beli bani. Bani yang nganjal pintu cocok nih.
Ada yang beli calong batok. Pintu lah ketik pan. Nih bang beli mas sanding ngajak dari rumah bahaya nih. Adi bahaya. Mulek. Mondo kedua wih dewa ratu aku. Wih sama kana kabinau. Gempos gempos. Ya kayak tuang betul gempos. Dewa ratu. Seru kan boh. Memeh. Tung Antri apa? Seru ke beli mana? Dewa ratu. Kapeng wijangan kadiri di raja. Nih sing adolen pang nawangi loh. Nih bot abang wijang di Kediri Raja. Nih. Tingken, makasiap, maro makasiap nih ningah muntu. Kapeng Nah, apa tawang? Tingken. Pang jelas. Tawa. Pang tawang, pang sing. Tapi ujang Kediri Raja. Susunan titiang, beli titiang, kentang jadi. Beli kenten jadi dia. Ajak mau beli lep cepok. Sarang beli, nanti akan kuning. Adi, Ini titiang. aja. Widadari Adi yani kita. Titiang saya gedian di Widadari. Oh, yang kene payase Widadari. Widadari. Yang dibi di Gatsu tepu apa tuh? Bencong. Kemudian tujuan Adi deh mai. Yang Riki, masa salah nak yang beli dari kayangan Riki. Yen subo jodoh sing jejok, ya di Aston di kayangan dalam. Oke, kan? Ah, Jodoh sarang sirah. jak beli. Adik yang jodoh sarang beli kan? Yen tresno orang tresno, yen nyap orang nyap, yen sing orang nyap beli sing maksa. Kenten dengan aduh. Yennya orangnya, yen sing orangnya, pokoknya harusnya. Lunas tugro radu beli di tiang. Monita ganteng beli di tiang di jalan ras di tiang kan boleh. Awak saprapun gelah jak Sayu hati, napi di tiang rara sarang beli boleh kentang. Rita kalet yang merabian sarang beli, orang kresna, orang sayang, maro juga tiang kenal sarang beli, je langsung di tiang macumbu rayu di tiang sarang beli kentang. Nak mula pandangan pertama. Pandangan pertama mulai sena di jog di mana kenten aduh kenyam na derai mensapu napi mangken beli Kayo nadi medon jakot badan jaka nih ke makaroneng. Aduh. Ajak nih makaronan, ajak nih ngantin. Apa mirip ke kaki yen subanya ngantek. napi yang rara sarang beli kenten bentan kenten orang ta aja pasu tanang ramo aja pasu mobil napi yang rara sarang beli yang bentan kenten Benar. jantos tumun beli Mana yang Titiang senang sarang beli, titiang tresna sarang beli, titiang sayang sarang beli. Tapi titiang kenten rara sarang beli tiang boleh. Titiang nenten ngerara harta berana, titiang nenten ngerara emas, tanah, mobil nenten beli. Titiang nunas asiki manten beli. Besik kan? Rida kala titiang mekerap kami sarang beli. Punggelan Prabu Erlangga nyenangan penyejak ke batis titiangnya beli. Apa? Penggalan Prabu Erlangga. Oh, Gusti Prabu. Yang sombong ini lemon nih. Yang kejatin ini. Jangan beli, kayak nganda. Terus beli mumpun karya kari jelih Riki beli tukang payah sampun wentan. Nah, Apa? Punggalan Prabu Erlangga gitu. Rarung nyai sisian waluna kembang. Len nih raruk nih. Kemarin montok kowe sisan Iya. Dong wanin nyai nyamat Prabu. Nyai nyamat. Ada apa namanya lagi? Apa kenanya?
Dong busan cai nepokin wakai kalau dari keto naga makuronan ada wakai keto ande malu deh malu tuh Werang tuh. aeng sesuak bungut muani zaman jani keto maro mau ketemu sesuatu ada yang ada maro ketemu jauh apa tanya mobil apa tuh ada berada apa ada betul gede dong maro ulah pada cai nepokin wakai keto nih podaro kayaknya Watawa jadi larang. Magikan Tuh rana nyi cekek wakil doang gitu. Normal wakil selaku lelaki tau kan? Magikan Magikan Bikas nyi. Kayaknya bikas pakaian Ada stun nyi cekek. Sakit walau bikas nyi jelek. Dong maron Nudadian jelek, mau jelek. Sakit walau bikas lu. Dong maron awan Apa rana wakil wakil orang bikas nyi jelek. Apa? Mati orang normal selesai. Dong kita solah ini didirah ha? Yo mundur Gusti Patih. Jak pak pak. Aduh nikah madam nak sing lableh. Jaga semua dia matakan. Yen sing ada jelema nene nang ane ngemati anak sing lableh. Dong wake ngai uget ini di kuminya kedo. Bina nyai cara yulat. Ulat. Can cara ulat kedo. Mana? Oh, nah, sing kayak dijane jelas ulat yang cara cai ha? Jangan jadi metakon. Yen sing ada ulat nyengkong orang murah-murah bangke citau. Betul, bungut deh. Pesuang Aing Dong jaga nyai kadua dadi manusia sing ngelakui weka nyi. Ngelawi wekau. Oh dong maron nepokin makin ngerating lawan Dong sing ngelaku minat. Ini kalau Kedua pesuang Apa kau bisa kajarin pesuang Apa Biar doang makin lawan bencongnya cara nyai no. Dia mulai satria klesek kaman nyi. Wakancot main. Wakil sing mekire Hai Dong kene maro bikas seketo Jadi pesuang kan sing rugi dah ada sisa kesayangannya Jadi begitu dong Mau tang mana dia apa nyai? Siap, halo. Betul gini. Hit lawan. Saya ada mercon yang ngobak cetar. Ya. Pesuang dia bunyinya pak. Apa bin? Jurus apa kau bisa bin? Pasrah. Bolu. Yen mo yuda yen mo siap do somong malu. Sombong. Jak ngengeng. Beng. Suwe bedek koneng truk. Bonden apa pemsuang pas. Ada mirip bayang kan nyai ha? Ada mirip bayangan. Doman romonto wake ulung wake subora kalana antos malu domaen sesuak bungut cai jadi dikit Tadi ancruk. Sasana
dipaksa kok liar. Iya kepada Pakai mati cai. Dong kengen. Ya mau nih jaga saktian darong. Kengen sih ya. Mudah sih ada mudah. Ya saya mulai papan cai nana tondo. Bani nandangi darong nih jadi iwasan. Jadi apa darong nih? Paksi aja bang ini doang. Teriak ya. Larang kita. Marah mana dipaksa kong kita? Mana diwakil mo kiri? Lan tamping dulu. Sangka cuma kaya sebagai itu. Langkang dijadi lagi. Itu di dalam oleh Madian. Kemasian lautan. Siapa dia? Aduh. Kau cepetnya lah, dek. Mau kucing apa? Bapak, nengil jangan nengil. Berjuang nengil malam. Dan mengucap dalam badan, sekarang yang mundur dari Dewa Sakti nih. Yang mundur bang ada nyerek gitu. Dok ada yang belik nah, kira dong nak sentalah saya. Nih. Belik marah, lalu ke makajaan. Jadi tonton, terarung. Berko. Dolek ke sakti hari dolek. Dan situ. Enak menatang keserakan cara Coba aja kayak Adinya meragang marah. Adinya meragang marah. Ulian dia. Udah dia. Hei, Ya. mana kengkengnya nih? Aduh, samonang sumanang saya pasti bakal mati bejak dan orang. Sayo aki. Makin sapu napil. Eleng na tangkil. Rangkel makin dia lingsir Bira bener na. Unas lugro ratu dia lingsir, terus pada ratu. Angkat siapa? Sing ya di tiang, aksi-aksi sama pengebatin di tiang sarang ke kali. Sayo hati. Yang pun apa kita mangkil laut tamat sini. Makin nikin na ida na tel bawa chana. Unas lugro ratu sesuatu di tiang lingsir. Pada di tiang tangkel sabu bakti rengida sesuatu yang lingsir. Ampun ikut ampun kasor. Tita haratu
sampun kemargian di tiang. Ikai pada madri sampun pada mekecapkan langsung kremasi nika tuh. Sampun pada. Tubuh mati. Sayuwati niki rarung masih rupa dados Paksi Agung. Coba pada madri ya kan, benyap ke mati lebih molas menit ke mati. Ampun kena virus corona. Adi corona. Aduh. Gini dia. No, nenek nuat.